so the bonkrata no and the online stories no so aye kradwa ye de ebramo nti anuanom ye no age won mo adwa ma me kira diamond eti adwam kwasinsia enso age na adwa edada team no so kapa Richard nie Thomas nie Osmosis nie ene ye director Webel Kofi Ampedu ene na boafo papa bi read of ne ho bi Priscilla ne da chehne ye mo bia kwa basonko ukọ MCR won so bo adwuma ne den wo madaroma ene wo so de atom from nti abusua no pa yi memu mache ya je so afia na bibia bokọ de ade achi ye de nyame ase nyame de ekọ sa ye da na se pa bibia be ye yes o aye ye wie bibia be ye kwase no na obi ti ase no nka ho oh yeah enti so wo nkwa aye ye anopa sukuro bi ko awo bi ko anopa ye enti se wacha ne ka be duru be 20 cedis enti na abeka se enye ye de ne de twam bibia da na kwan so nyame de ne nyina be dom ye ba ko bia ba kwa tie da radio ase ai da na se wasrepa ada na unya wacha be dia na we di wachi a ore be nkafe onkashi yes o ankashi afia aha minim so wo video we ya ampebita na ye gobe memfia ofia be oh sir asankragwa video here na please for me no ya bra brand bi se yeso makochi ni se wi kita no na boy ni se wi ni nyande ya na obi dia no de kwa akoma no no nim say wi die also ni musa muka chen se wi ni no se wi ni nyane dia me che say ba no nim say wi no okurai oh certain once what me aka say wi ni nyane dia na dia na it means say ni odim say e wi na no okuta no na wono wo ya kra be wanyina na wosua oh ni fie ko ani mu kakra be wo hwe mfuni na obe say eti video no say na please for ne bro abrantie no na Ghana mrani mu no empo so koto no se odidi djuma ye bo no pa me kola mne Asnaba Benasco Reverse FM kodi nko Asnaba boko de Adom Asnaba me pacho nyame Adom be jonga ya de nyame ase abrante dia pote pa na please for us no so aya eti no mo ebo ne sa yo enchemo ni na eni se abrante no efo padia ana okuta collection bag bi nje se bon samta wai bi na osu se ewumu a wo busa no se wan dia na abrante no che se enyame dia enu mu no na one apolisifo yi eguso prepare ohodoma se uhu ewo fonyini mu se abrante ne ye na adwen se or preventive police for no so meje ade na chusu se eye wi na free ne semti na ko wi chema police for no ebo no ana se police for na asem ne yo mabufo nti a emo mo to share ne so sa to ne ke bra wono mu hu ye no na rider no esi edwane na ka abrante na chese ono so ono busa nse kwan na ye ne dia enu mu na ontumi enche di papa dia o ka se enye ne dia ti na ono chese won kan ni papa e ne dia enu mu na ma ekoba se won kan ya na ono so eguso na obro no eti na omo bu ne se abrante ne be kan no kra no wa chire di pa sadness se eye wi ne ye ne dia sabe na je chese abrante ne we Chapro o ma kachia wono mo egusu na wo ye mfi. Oh please for that kachi. Me pacha wa. Okay ma tia no beda ase. Ever is here. Na so besi no ntimi ma obi adi. David. Na wa ukoto amane ma hu. Nyo dia no wa che ntina na me bisa question bebe esanki mi hu sa dia de ne ti no obi dia de ma na wonim sasa de wei. Senyame amfasa amasa dia kwa akosie. Ya che se kurawo a emra no ene obedie no na wakwagie nti na eme nwanwa ema masum na kakra no en pa sasa nyo de anso so a ada na womodi na wo ntowo be mo akwaje bureti se ye nom ne ade na kwasie Ghana mra ne se ukoto se wonom wode ye bibi ana ekura no a ana obi na asoma no a ye bo no ye mono but please forward e be no extraction of information okay where minimum force supply obeka no kre ye wa yaka de no say minim say that minimum force no na mo apply ya de hu komosisi eso no bro na so tactical aposifo de obi aye na yaka de ma na ka no kre what I say video na wo no say na ye butu abrante no baby aposifo ntete me ko post ntete da na so minim say so pese wo hu no kre na ye wa yaka de na waka
we bro nkasa enya yakayaka de ade na we bontin mo ba sa yakayaka de na ya post for baby a omoye no na me kire say ana ni anche na afana nko police station ho kra straight ni ane ade no ana ta so resist arrest na ni ye free enforcement a post for no bi o ha mo nye say ebinom ye kama pa we boy ebinom so say o madwuma no hwe se practice no cry ye say oni omo be ha mo pa aposi for ntitie mu no omo wo mo nim dia omo be ya na ho bejo akwa ma sa di say ya omo ye ni ene nam so ma American guy ne fast mu ye no na o de say kura ni dia fam ni dia fam tires ye George Floyd sa di we ya nam so man no e di free mu no and I want to believe say IGP ebe take the necessary action about this because as same way the fact that Ushe police attire doesn't make you superior over any Ghanaian. At least for this we are say. The fact that you are in the uniform does not place you in any superior position above any Ghanaian. Na me che say. See ya who sa. Akwasi owo hu say ade no ye ko ade no anya wo de obi na de asoma. Boko no akwa tenam ni ye ko na awama de hwede ye kire. Wo me ye bro ko. We say ba na say mpanifo ma anya de yi de ne ebeyi wo ma de yi wo ma de omko na wo no widie mu ana no kwa pra wo baabi so nti wo de me he say police ehia no so wachew yo anya hwe na boko de ye kan ya kan nya fe na wo ne be ye wo be kire ho say wo so wo power wo so wo say we hwe we mra ne ma ho kwan sa de na so wo widie mu e ba say yi wo ma de yi wo ma de omko mu fie ade a we say ade be channel pa wo widie mpa to betutu. There's a way we are. Share the channel pa. Ya bu bi sa See a bu ho na wonti o. E ho na ya bu a wonti. Na ade chi a. Oh. Eh ni ebu ni kwamu ana. Say na be asabu be ni. Anano obroni di bi ye. Yes. Obibini. E ma wiase kaseti. Yes. Na say ye ho so ye. Na me say eye eye wi pa na abrante akofa. Debi I mean say wi nko a menni. Abroso. And you see uja ni si abon so kire me na abrante na timpotem wo no. You amada for ne abrante no. Afa please for no wabufuo. Ah ni ye san kwa so aba ho na we afoforo ma adwene kaka. Eti ade e be chi no. Kwasi facha me. Okay. Mama nsa ne nkasa a kire bi na nwanwa bebre question ne do so. E fa cho be me na so ate enka biem. Asnoba. Hello. Yo, yada CBM pa why? Yo, Miss Dasmi. Me pacho posifwe wo mo asankregwa hwa ngasa. Me pacho ai. Na branch no ofira asankregwa hwa. Start definitely. Na adwuma be na oyo wo hwe na branch no. I some say about say you know, the community branch no nkasa na nya na bisha for so say one more babekasa anase yo na mpacho abrantia ne car na si wa na se hwan car no na baby ade ni si na abrantia ni timu enti car na si nkyane ya hwan dia enti pagana esi ho no eno mo no ofisi ya and me hu ka bia na ho no so ay uncompleted buildings bi na wo ho adan ye de na kwhye baby etesa na pragia no mo kwa na team around na driver no ye police for ni car na pragia ona na etwi ana daddy enti pragia for no wo mo otiti mu bi na we rather no esi ejane ba si ejane asemi die enti ene na chese na omu di na chi o enye se bia post for omu gina ho no mo a ya to no ache no so ohu na chese na omu de shen ni di na chi chesi no asnoba minyara no wo mu chesi no aje men kin ye for ama ni ebusasa na aposifo ni chesi pragia na hello asnoba facha ya no pe ni ebusasa card na di pragia na chi chesi wo mu ana omo gina kwan mo omo ehwe se asankafo no ebetwem no omo betete wo mtina omo eye edwuma ewo junction ho na pragia na bi ho no mo a chese omo eno ne private car no police car ni ho police car no the buy ni taxi na na esi e ho no a private one esi ho no and na police on the buy and omo mienu nko ana na atimu wo ho na we wo hwe kwanta ikura omo gina so yi a baby ayi aposifo gina yi
Na me chese. Hey, asembe ni. Na me pa cho we si brebe time ni e brepote be pa. Asnoba. Hello. Time na si brebe pa time be pa na si. Hello. Na me bisa say time be pa na si. Ewia ni mu a ewia de si. Enro ewia na semi si. Me pa join. Now call police commander ho. Wa gina do ye bi nsem bi. So far me dey ntumi ne nkasa ye. Okay, o dey me emfa wo si hey. There is a question be bre. Na sabre ne so why na etwa no. Why na etwa so your question. Sabre because hwe ho no mo no a. Wa hwe aso ba nhunu sa. Ja so ba wo bomode ko police commander ha no ma ye hu. Maye police commander wo ho number why? Me ne number 9 ne nkasa. Why? Papa so to me nka. Ai. Ya da se ye twen number no. E wo se ye frɛ ne ye hu ye ti ase. Na obi gina ho no wo twa ne ye ti obi kokoso. Na se we de o mbeku no. Oh. Asamna ya nwo. Se e ba se wontimi aposifo ye se wontimi nko ho se okopata. Nti twa na betwa ne momo no. Ni ba kwa na wo twa no. Oye posifo no bi. Anase na one krache ne ne na. So he. Ko no so ntwa ke ye hu de ekoso yi. Ne momo ye hwan aposifo no mu bi na etwa. Anase krache no no ne obi ne nam. Ana obi a ono so ko ne ba bi na. Wotete ye na wo twa ye. So no wa zoom in wo twa. Because we be zoom. The way I bless ano. Onye clear we nyina o manim. Nanka onu ko obedi sotoro onu ogina bronsa bi so wo ba bi kura obi enhu no me ye sure sa na aye ni am abre oni pa ba kure ni pa mienu chaza ka no me ne betrem ni problem no we dey just say akro o say asanka gwa nti no ye western north and western region o say nya police commander police commander dey so obeka sampa say IGP Adom to me from Musemide so I'm to think asa this is free yes any na bank credit ampa IGP bekasa na yi na bekasa madam Akrofi Grace ono na bekasa obetro state on be voice note abre nti e ba pe na ye de ato so na ja ye hu be bia nsam no kre no da na we de anu adin okay nti every daily guide eso na kuta mo em say NDC MP Jomro MP asabre court assign it ehun asem da so ase petition de kotia ne se okuta amamie ne so nkrata no be di ma hwedwane wo Ghana hanum no court say adanse di bia enne cheti abo no ato agu chief 2 others murdered in Oti region Aisha 1 ditches in Krabia a father for new lawyer daily guide the new crusading guide let's support government to do more for Ghana Richard Ahiaba to Ghanaians economic crisis we will weather this storm and turn things around. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia and our Ekanisi. Lotto operators fight government over poor treatment. The new crusade guide. As ready we bar and pay. But the chronicle to so na the boss no fa jomoro Brasibe Janino afotofe and no ha and afe Alan cashes in big time in Tamale. Sikade suyi. Is it Tamale ye bi ase Alan cash kotre cash ewo ehonom na hwe Adom ye gu ha ya se cash no no akash wo maniji o se ye onwan kasa ni pedi odi be pie ho do ene Alan cashes in big time in Tamale na Dr. Mahmoud Baumia mampani abedi akire enso asem ni o se be still economy would definitely be turned around enti akwese ewiase abrabo asoroche no den ye betwa ne ho abesi esi enti niema gusu dane wo mo ye hyehyɛ economy be fine eno ene mapani abedi akirasem a oka wa ha na kwasi de obo so no bi nso apie ha no say Aisha 1 drops a father to ask counsel we dey asembisa ena obisa say we drop no ana enti eno asem no na wo hwɛ a photo fe ni nkunim die no ho eno ne chronicle ede quotation by 1 Corinthians 15:57 but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Asedanka radia onam ne doba Yesu so emaye nkonimdie. Enti ba ko bi wo page 11 wo ho afia ne kwasi. Wo hu se eto da bi na wo ye bibi wo online na eje u data. So wo ye hwan. Na erabia si wo Facebook. E de kire se Facebook no pese onya ho akwanya.
so ati ase na so mo bisa nsem bia ono na brabo mu no osusu say enye Facebook na say obisa no enti wasi Facebook madam ja hokoi ko ja ne ka beke ja hokoi obi na de na ade na onye Facebook minti say advert to TV bia so say join Wala Adam wa ko chichi no ko pie Facebook so that. Tanya o Carol. O say etia you camera say. Obetumi ebisa ne din. Obetumi ebisa ne date of birth. Obetumi ebisa ne ma ba ko ne mum say bia o ma ya ahe. Wa ware. E fa ahe ko say that ko spend dia ahe. Nya force. Enya force. O say ne huni pa bi na akwase ho. Ani ya study mo dia minya mi masiu no eye bia me di me data ne me phone na bia me pese won say me bie bible so na me pese me mbie no na afi na nkrofo advert twam a eno nte o mbewie no mimi ni akwanya say bia me bie no me hia enko bi ma me nko bi me hia me bible na ka be ha waja enko bi sa no abo so di nya ni sika no na na me fa nkrofo ho nya sika sa ya te so ye adwuma si e bo commercial enti so bi so nya nko so anka ye mo commercial no o hede o hesa to bi atu achi obi e di na YouTube di I see is no well it's eno ye the war Kratafano Chronicle page 11 te me dey see wo chronicle nem enti men ko Adom online se ho na body na bu pa no am ko to me de okay 250 eno akọ circle oni bi am ko circle transport okay yeah so so ankasa eto amedi fufuo medi body am pesie papa bi asonso me pa mu be 4 eno so menya me size eso so pa enti no ma mani amre bebre mi to bi enu 50 Ghana egume dem enti ama agric minister asem no aye no krese aduane wo ho aduane de wo ho eno na egu ho bebre be ho ma be so aso a no mni ade na in fact wo hwe kase mu a o ma ekọ ho no bia ni ho no mo ka se o ha wo ho obi ani age ho enti na che se ni ane no wo ho de a na ne na che sa kwan no na enye na ema wo ana adwadifo no no mutiri mo den na o mo de fa so dodo to so ni nyina aka ho se kwan ne nye okay ti kwan ne nye driver no ba o be charge u ti di okoto so di bi beto so bu aha enti no enti ene na no omso mbekọ he kura omso di be ka ho domme di areas ni bi ba be ka ho domme ne achimota ene police omso prisons no fire honom beko unya fela no pa osukwanso cantonment wonu dem unya fela na akọ hono kotobi na enkwa na ye no won and for the meantime piloting omo be ye across omo ye regional capitals ti se no omo ye ne kakran on say nka first nka ministry ho nko a e dey say omo movie ekoko vantage points point ahodo every ministry and a call efia Sutherland and enra eba circle eti o meko the other areas ni nyina obia benya asere wie movie call other regions and so regional capitals because what na research need them say enuane bo no yeah but ebibu bisa yeah ni say ni so no they will also find a way to deal with the fundamentals because near aban eye ni say no subvention ewu something na ye normal adwadifo no enya enunti so hu ni say ya on the face value e good for my ye kwa akoto but the sustainability no etesay kwasi aban betimi asoma kwa kodu say because he fear the cannot emetu enwu ya adwuru mu mai me focus won we nya de betena wa afebo o ma na no no David fear the ye kan sama mo ye kan we ni nwie enu ne ye kan say but ye kan say no so no na ye hwe the fundamental because ni amafo hwe no eye say ene body na ye kan wasem don't forget ye wo body brem okay it is certainly easy say ubenya ne sa na dodo na wo pen your store capacity no at the same ye moving ahead of that bumper season no dia nche ne sade go akwa to make sure say at least people be kwasoro kwa na enkodu ba bi ekodu ye ne am ye okay enye na ban so o ye say what man dia wo kan nyina penifo dwen ho ansa na omo hyase na he Ghana ni won kan age e na Ghana ni kan na katua
enti Ghana fo a wo tie enu akase mom ka so eye pa no na che se eye pa enti wonim Ghana ni bia so nim say enuane won season enti ene ya ukoto eduro 25 Ghana ochira ko ne se 40 Ghana sabre na se ohu se body ebubu egu what you say enti eye on ba yen kakra kwase yen say ye say ene ye ebro na ba be kan say ebeye in fact ye de akoma patach empeniform de ba ye chi a ebeye ye nti yenye ne say ebeye ye edu wa ye be cross wa edu wa nya be ba ya dwen foforo na mo yenye ni say ya na emwa na enya ne say be wiase no mo a mo kofa ba ye na sa anya fragadam other than that no fe kra keke ebeye ye kwabrane to 25 cedi ministry na chi ho ano oton de selling tegan ho na me problem na bi sa abrampa say omo de dia hyehyeye na eton because say si eton ama omo ekodi ofie a me ba na say me ni asenso de eche 70 to mienu a obi beto kodwoma koton what you say but won't mean to more than 3 yeah and suma efia obi ni oh yeah bet you man for bet me aso yeah obi ni fie bet me aso me pa be say fine eti Ghana for yenya sa de no eno so ho but eno wa cup of tea mu yenya o manya dwempa na yenya nti yensom ni yenya ni yie mo nti yen fancy ha ni edi sa planting for food no a ye be kan ma de ache yenwie show no kra fe kra na ye bia no de amount ya da roma de aka no doso sports no mo ba afisam so wo ho na nkomo no yatie ebebo ye nyina u pie free a no problem facebook.com/Adom TV ubenya ye live ho na pensem mo no so nkomo no mo de nyabrema ye wate Adom TV ye wazo oye dwumade bia de bremu bia ne ye je mo amagye atum ya me hira ye kọ na afia gudie mu nsem ato aso